коллега, добрый день, уважаемые жители Артемского наследия. Сегодня мы начинаем отчет информацию о деятельности муниципального района Хангаласский ВУЗ. Мы с Иваном Владимировичем посмотрим ролик о деятельности за 2022 год и потом уже продолжим нашу встречу. Даю слово Олегу Валерьевичу, главе муниципального района. Күнден вастылдах кулинный кентемна өктем нелеген олоқтырық. Отын бейі бұл 2025 жылы төміртүр үлебетін отчеттур бөліғынан келен олыры бұл. Мен білген отын бұлғасты бұл бөліғі кеннәқ келбеттерін білгендері. Ол кәнеттен видеоролик өліппет 2025 жыл үлі төмігін туғына. Онтон аспыцыл төмігінен бұл отчетка топ постановочный вопроса килбеттері туғылы қамназ бары тұры туғы білгендерген. Онтон етіктері ол нәтидеге келеді. Сәп-сәйрақта. Сәп. Менің кететін бұл бүгін Антонов Анатолий Петрович бар, председатель районного совета депутатов Хангаласского ВУЗа, депутат Государственного собрания Семенов Дмитрий Анатольевич, заместитель председателя Совета депутатов Хангаласского ВУЗа Протодьяконов Борис Петрович, Мусорвиятель Егоров Юрий Юрьевич, социальный блок руководитель, Иванов Николай Сергеевич, Треханец в этом вопросе. Он это начальник управления инфраструктуры и Слепцов Ярослав Николаевич, начальник КУМИ Прокопьев Сергей Афанасьевич, Васильева Варвара Альбертовна, начальник управления образования, начальник управления социальной защиты Борисова Наталья Ильинична. Так, заместитель главного врача кем это? Степанина Андреевна Румянцева. Так, кем мы? Шейна Ирина Сергеевна, управление пенсионного фонда. Чайты көрдік, білімінің кәлдері. Он Ильграфов Егор, тарифное агентство, ведущий эксперт. Он Черкашин Кирилл, Хангаласская редакция дұрттан. Черепанов Алдас. Сәр болғанда тұрғы бейі ұлыз жағалтатын әме үләйттері, олы бәтір сырдатар үләйттері ме манны кәлен олығылыр. Оның тұр білеген бағалыста видеоролик холба, онтон дальше уже красоты выйдет хайықпы сағылық бірден. Эти долгостык видеороликка тон основной бұл 2025 жыл төмігіне өлі кейттен оты білден тұрар бұл араяқ кефіп бөмінетілі роликка барта кәйен бақан кейтбет. Оны төмен чөпчі маңны кәлбет жоңна сәргеға бұл ұлыз жағалтаты, онына олықтау жағалта өктем нәхелегер туық үлі қамнас ұтылғынна ден өйтіккі таманны қоридуқын бағарабын. Ол күрдік аспыт сылғы бейі датаси бұғытынан бұл саңа құлып тұтуғаш проектна сметная документация тегер ұттын үпкір жауыптары, оны бейі ұттын ұлыс өттіттен полнысы бәбіт әбәхәнеспен толған олары бұд. Бұйым тұны көлені кентінің меқа білген бегергетті. Бұл сылғы ұттын проект оңағылынан селеге сетен ұттын келер сылдарға уже раз программаларға бұл проектінен уже заявка бұғытынан кейлерге бәлем болу денсек. Кейінен болған ұттын бұл осколы ремона, ол күрдік Чапайға научный образовательный кейін бұл федеральный программаға кейлер аспыт сүйбекке сылға капитальный ремона сағаланбыда, оны бұл сүйбе өз сылға ремона бүтіяқтақ Мичил Иванович қас миллион әтінде сметадың? 13 миллион күрдік. Сумалақ, оны бұйынғы сыл түнігінен ол бәтір афырчақ ең оң бейгер федеральный тәлікті бақтың үлені түміктен ұттан бұл тұттарықтар.
Социальная газификация өттүгер сүйбе 5 жыл газ сетимге колбонно. Оны теңе болғаны бұл газовиков өттем, оны молодежная улусаларга сүйбе участок полностью бұл гаха әме колбонын үләге келді. Сәл оны теңе тон бұл бігі аспы сүйбе келгі текайсығын гранын белдербі дәвід улустан, оны маңна тон Тустах урбанеттер эме ол граны туханандар үлелер хамбастарынтон эме тухсардылар ден берейде ханада. Сәл онна аспыт сылга онлайнда болар отчетка төт постановочный вопрос кейбіде. Ол вопростарға туғылы хамдас бара турарын тухунан эме скылгасты етілерін дей. Ол күрдік өктем участковый балығатын ремона, оннатон görüçeyinden оборудованияна қачейді. Білген болғана бұл өттен балығата 9 миллион 900 тысяча суммағаттан капитальный ремона болы тұрар, бұл сылға түміктенекті. Сәл 2 вопрос еті газ вопроға, газ сетімен қолбағаны бұл саңа микрорайонларға, оны тей әден әбілін кодексі сүрбе участок барта ғаға қолбағын бүтті. 100 вопрос бұл спортзал. Ити ерке спортзал бұл бейі балансығыдыр тұрырды, оны болғана бұл ұлықтау жағалықта балансығыр берерге ден еті келбеті. Оны болғаты білеген тоғылар документтер білін баттаған тұры бұд, месеналы білеген ұттан регистрациялығына дағаны уже еті спортзал барта бұл ұлықтау жағалықта балансығыр кейверді. Сәл оны 400 вопрос бұл Чапай нехелегер бар Фокс бапыруға. Он көрдігіттен еті 2-12 ғылардағы әлбәқ өңінің орыр кейін төгірі еті жерді толдығыда. Ол же білген уже тоңан тұрғытар атта. Оны тұр бейі бұл ұлықтар жағалықтан ғытта, оны тұр бейі бұл ұлыс салалды да сөбелеген барамыд бұл театр Олонқо Борисов Андрей Савич салалталақ тәрілтаға еті әбиегі берерге бағарына. Білген ұттын Сергей Фанасов полностью берен дұрғытчи. Уже доғы баттағын дұрғыт. Енді бұл театр Олонқо филиалы үлеліяқта. Театр Олонқо үлеліяқын тәнітті үте тоғы бар, капитальный ремоны бар, тоғында көрілден бұйғаттын үлеті сағалыяқтақ. Сәбілі төт постановочный аспысылы вопростар генек үлелер бара тұралдар ден, әтефін бары. Сәбілген өті бұл гастыр етемлеріне бұл Анатолий Петровичке берен. Онтон уже этиктерга, он то на тилеге киде хэнди. Спасибо, Анатолий. Добрый день, уважаемая Акулина Никентьевна, уважаемые жители села Артемцы. С вашего разрешения я могу сесть, да? Немного об основной работе по итогам 2002 года районного совета депутатов нашего УСа. В течение года Районный совет депутатов нашего УСа совместно с администрацией УСа работали по реализации национальных проектов. И основной функцией, вот сегодня на это посмотрели, да, основной функцией является районного совета депутатов это нормотворчество, контрольные функции и представительные функции. Хочу отметить, что в прошлом году, в марте месяце, мы Районный совет депутатов совместно с администрацией провели второй форум представительных органов Хангаласского УСа. Вот мы в свое время, несколько лет назад, организовали совет депутатов Хангаласского УСа, куда входят депутаты районного совета, депутаты наследных советов, депутаты Илтумена. И мы всю работу, то, что касается представительного органа, проводим совместно. Потому что во всем Ингусе в Нослегах одни и те же вопросы стоят. Вот. И посвящен этот второй форум был столетию образования Якутской ССР и году исторической памяти, который был объявлен в нашем УСе. В рамках форума работа велась по двум секциям. Первая секция была посвящена столетию образования Якутской ССР, которую вел Вячеслав Петрович Алексеев, очень интересное было. И второй стол посвящен нашему первому президенту Михаилу Федоровичу Николаеву. Его тоже провел Николай Андреевич Барамыкин. Очень большой интерес вызвал. По итогам работы секции
Мы провели пленарное заседание, в котором приняли участие депутаты Наследов, все депутаты районного совета, ветераны всех созывов, депутаты общественность. Также были приглашены депутаты из Госсобрания Ултуме и общественность нашего ВУЗа. И в конце, по итогам работы, приняли резолюцию. И в конце форума мы провели акцию, участники по поддержке руководства нашей страны и наших военных в спецоперации на Украине. Вот. Также мы в прошлом году заключили соглашение с Конституционным Советом Республики Саха-Якутия о взаимодействии, о сотрудничестве в рамках законодательства. Также мы в прошлом году, как сказали, выезжали в рабочие поездки, наши наследия, встречались с общественностью, депутатами и как раз решали те вопросы, которые актуальны в каждом наследии. Вот, например, под руководством Бориса Петровича наши депутаты Николай Павлович, Антонина Трофимовна, наши депутаты уезжали в село Техтюр, там как раз, помните, резонанс вызвал в передаче Толбан, там, где многодетный отец, 9 детей, да, не мог, без жилья находиться. И вот инициировали это. Николай Павлович как раз был там председателем назначен этой комиссии. И радостная новость, все знаете, да, в конце Нового года совместно с администрацией наследного работали наши депутаты. И всем миром построили дом газового отопления. Вот такие вопросы. Ежегодно мы проводим также субботники. В этом году мы провели, где проводится УТСР города Покровска, администрация города Покровска, где необходимо сделать субботники. Вот там убрались. До этого, мы помните, на границе убирались. То есть мы в таких местах, где указываем, то надо смотреть. Сейчас граница у нас чистая всегда, это же наше лицо, да? Возле Стеллы Орла тоже в прошлом году делали субботник. Как информация скажу, в этом году, в марте месяце, который из-за пандемии был принесен, будет проводиться 3-й съезд депутатов нашей республики, где будут участвовать наши делегаты от нашего района. Очень такая большая, внушительная будет работа. И была создана состав организационной комиссии, куда включили меня тоже. Сейчас работаем по организации этого съезда. В прошлом году, можно сказать, еще раз хочу поздравить нашего аксакала, нашего депутата районного совета, вашего земляка Николая Павловича Константинова, который был почетный гражданин Хангаласского ВУЗа, единогласно был. Одни из самых активных, хочу отметить, депутаты Николай Павлович, Антонина Трофимовна, Сардана Егоровна, Борис Петрович, которые всегда ставят вопросы наследия очень острые и такие. Коротко об этом я хотел сказать. Спасибо за внимание. Мында кимилерде көрөп, окурдун Михаил Кимович референа Барамигин Николай Андреевич Кадамборов. Он Иванов Валентин Иванович, Камуласас, генеральный директора. Пожалуйста, вопросlarga Михаил, кем то эйтиктары, пожалуйста, микрофонlarda туран, бәрі білендерім баран эйтин дей. Петр Иванович. Университет. Основной вопрос, который будет был вот сегодня. И это тоже трансформаторная подстанция. Университет территории трансформаторная подстанция. Bu gün Uluğan'ın sağaldığına yılda bu transformatorная подстанция бесхозной передача asıldır. Bu
Jolene bıyıldı hukka akarısı kadar büteydi onlar. Bana bir bilgi terk olmadı. Bana elimizde kolbarınca bana olukta mehrekler bağlı. Kütük vardı. İkinci вопрос, bana ikkinden центральный район была. Был очно-заочно бияка geçiş студентler. Onu da bir yerde taksa сотрудниктар بود. İlkede büyütülen biyaka met osmotur diyen ene durar. Manna urkollarga bir kabinet verildi. Terimler başına dururlar, pro osmotur utarlar. Bilgin bu kendi hınlarga urtkabet olur tohtan kaldı. Bana emniyet sağlıklı turusu diyor. İki kabineti bir yapıtısı. Olur, balığa diyen kontakta olur diyen anispatların kurduk. Bana vasayla bana diyaka medos motor ütülleri olur. Olur diyenta takas sotrubnik medos motor ototuran ikinci bullarına erkeğineceklerler. İki müşkil ikinci bütün doğru bir korku takip ediyor. Bahası kadar her dediği yapıyor. Konuya nicetten ikinci şüpheli soğuk bu ülkeler kata tuttuğuna ahılda şüpheli soğuk olur. Bu şüpheli soğuk bilgi öptüm bilgi diyen bir etin bir uçurayı atının kıtlarından süzgeç hesabı bilgi kolbu tutar gıtın bağırıp biri Bihaç pişawa otur gibi ya kata olay. Bütün bu da bir seçimde bir aspirantura enerjisi yazıldı. Anam sergi anıta böyle. Bu dediğinde dağıtan bilgi tüm kekke ülkeleri yüklük bizim kendi kapıda kendi materyal konuya cevap onu tanınan bizi zimmetli gibi bu bilgi ödülleri Muspor ülkelerde çekimlerin historia büyüten kavgalar, çocuklar, kenar askı çıkardı bilgiler müze teriyar. Bu müze eskizne üretimlik tuğun siyahiden evi harstut ve kavgas olatlara ülkeden erenler. Bana kandigine istoşekten ulustan Kena bara itu boleh bagi sedang dia kentuk tu yuru tu. Eko respect itu ispatros. Set Bokuni Vahiba Fedorovich, bu transformator olarak bizi tutgutar hatta Yanstan Nikolaevich ne bihisi hangi aspet sılgı o ne deme bili yekusun erdörü türlüsü pitçi. Böyle bu batak maksalda kavarata yine bir transformator var. O bile de hatta kanat idine yeter. Türkünden bir telefonlar. Türkünden gündüktüm o muhtaslı var. İki biz kazayını transformada bütün bihi bilgin birazcık bihitinden tüm nehirlerin kıtta çekkilerler. Biz kazayını gene birazcık bihitinden dokumenler. O kadar öktüm nehirlere beğendin balans kavan reske предавать bunlar. O onluk tokat bilinçlerin gündemde bakar. Biz kazayını полностью документы сетелик. Sen bu biz kayna soğuklarından bir getirgen sud urağına. Onu koyduk. Sud urağına da sud urağı bu transformatör kayna soğuk için bahardağına kolubura bu balanska orta cevaplara kadar, ondan orta cevapta tohuylar. Reske обслуживание. Sen onu kim Yanstan Nikolaevich bu orta cevaplara diyeyim o bakar izi tutarken onlar kim Sergey Afanasьевич имени kutların nada. Sen ne babam olan kritik bu satalga oldu kurduk bahılan olarak tüketilen kolubura bu üniversite obyektleri onu tüketilen diri enerji obyektler kolubura barda tomar tutallar. Oğan avari olur tutallar. Bu ne ulusal bilen cumhuriyet sorular veren bu agatı onunla öttem orta cevapları da dostlar spesialistleri de xatlarından satarlarını düşünürler.
Sevgili вопрос кесипинен дине коридорunda. Kami minimnya semua terkait internet terlihat hospital nomor unit kita. Kita melihat selesai kita zayakan begini. Kalau ada perasaan ada zayakan itu, orang melihat terkait bisa terlihat dengan cara lebih fotografi dan kendaraan lebih. Это лицензия надо. Biar lisensi Переулок Моисеева, 16. Именно это смотр сотрудника. Хотя бы калям корона. Нет, кабинет берем он лиги став топнан. Tapi bu ini sorunlu mencari kerja. Ini bikin start ini terbiasa. Kalian absolut betul. Anlıkta olursa küçüğü var yani da. İyi olanına kadar ne diyorlar bir de ne provos motordu, ne de motordu. Согласно закону об образовании, они держать должны медкабинет. Это вопрос, когда я туда директором был 3 года назад, это вопрос уже ставили. Çene hayli Federovanovich. Öyle berendiğinden Artur Pavlovic'te emniyet hayırkan üstüne yapıtsa, Volgrat'ın hukum kömürlük bulduğunu, ondan bu oraya kelime balığa üstüne bulduğunu dinen kıldır bulduğunu Artur Pavlovich hayır olur. Arkasında su var. Artur Pavlovich'in bugün hıncıyatta da bir gittim öte federalde gosdersin inspektör karniye Evgeniy Vladimirovich hıncır, bunda direktörü göre hıncır, onun sırasında kıyın kelbete. Bu behe kiye bitti. Ben benim krediye ondan bu senin çok iyi bir vapuroslardan bari bitti bitti. Sen üç vapurun to gelecek bu hübbet ötçül, kadar hübbet ötçül bu öktüm nehleger epidemiste asıl diye kanal okurduk. Müreğeli sağlamada bir ulus bulgar 100 bin yıllar jubileyi olur. 90 bin de digren biletler. Onu tege bulana bu öktüm filialı Desnatan Yıldızkay'da yine katı oldular. O terili bir tutan süper 5 yılı. Hep onun süreçten tümene vardı bilgi. İki tane kolburcu hep de atici hani minne yübün bedrovanmışlar. Onu da bu varların bir tane mandalar yüreği bir problem salayıcıda. Onun da kalıhıya tordak benim bu iki tane hani bilgi kolba mandatın setler übülehen en körüller bu öktüm nehereyirdi. Bir şey var işin bu ne baktık hepsi tüpür. Böyle uçutas kiverin en tutar ötünen. Otan da kolora sırada orta duvarlar öyle dignen barikatlar. Onda toz bu öktüm filanın ne tıkıttığında bulur. Sen onun da müze ötüleni öğretihana doydakar ehil federal strukturı varsa basılan turan federal strukturu hatta taran o göz bütçetten de var onun munisipal bütçetten bile büyük körüller kullanılmak. Oğla bedel burada sponsor bölümünden kolaborati Yakut Simendu Hanı Gametlerlikte kolabora örnek kema var tügen yerlerle kolabora kılınsa. Hatta bu bilgin bir ulustan da onu ters ülkeden da kaynaktan ito bu öktüm filialın müzeyiger üleyen körürgür büyük günden tekrar tabulat. Sen koridorda mı tu iyilikler bakıyor? Daha ustası gibi. Мен бұлағана бұл общественность ағыттан, нелек ағыттан деп вопрос берәгілі. Бұл күн олық 613 подпис помнямы төктім нехилегі, өктім нехилегі. Өктім нехилегін я хочу обратить внимание на то, что это непростое население у нас. У нас есть малая академия, там более 100 детей периодически үйренен оларын ағардырсы. Плюс интернатта хеттон чыгуга бар. Бу егыстагы бу Федор Иванович Сапетин көтөп болмай эме окугада. Онун тахынан үстүнүтө сүйүстүтөн такка кихи докторунан бу обслуживание аңалдыр бу токка. Балдарга. Би баларына бу балага отон тогон сеттен бакан Михаил Фимович инициативадан тутулубута Очатор земская участковая больница денете. Отон бу кихи олого самый главный долговой болбатакта.
Би буланы до такой степени дошли, что би балыгы кампы тоңаста, би да барағы доғы болар дұғыт, данное время то бир үй болан әрер дұс оқты хаңа распыт керен хаңа біләнерер. И то балыға сылтан күйен әмтенер көппіт соқ. Даже до такой степени доходит билеген бой донор диаға жойбады күттенері өнен қалған. Это совсем неправильно. Первым делом был кеге долобиотыгар внимание урокы надо, браспыт обязательно надо бігеққа, хытар балыгабытын обязательно олы улалетеппытын надо. Это восстановительное отделение вот поллаган это револютационное отделение. И на урок была шубе без койка варыды хепте. Это гериатрическое ген аребиттары к нам баран, я не говорю, что это плохо, но все-таки это восстановительное отделение, и ты нельзя химбир, и ты кардиохастар химбир саталдар. И ты, блин, аларат бигер баллаган это он без койка, это офсайт көрдүнчө койканы токту толбут ити өтөкөдө окан балыга так турар билген. Аны да ремонт морду тигетти. В прошлом году без ремонта эта больница была очень даже жарко. Бүгүн, например, киле такой страшно тымный. И не ремонт мор бар бедой якаду, с одной стороны. Он эти котелы не эти деньги, он говорит, да, по нормативам отвечает, что ли? Ага. То сенен он эти сюрбе исылга те бие олог сурук бек тегер эктетер кетенен болгана то скорый мысленно кадеттер тип. Ну, кахан кадери восстановительный бит конкретно кахан ахаллары, стационар бит эме кахан ахаллары, дон робията onu олог күппет. Все. Bitti de. На русском языке ответить. Ага, Алексей Викторовна, на ваши вопросы я попробую ответить, да. Если что, дополнит представитель Центральной районной больницы. Так как полномочия это не районного характера, да, это все полномочия республиканского характера, да, но мы все равно содействуем. Ага. И вот в части именно похолодания, да, я вот с Артуром Павловичем встречался, и насчет этого вопроса мы переговорили, да. Сначала решили, когда еще Миркон Петрович руководил, да, главным врачом был, там решили, что автономные котлы поставили, и там, по-моему, там операторов назначили, да? Ага. Да, или без операторов. Поставили автономные котлы с целью экономии, да, но сейчас Артур Павлович решил, что все-таки этим делом будут заниматься профессионалы, это Гастрой, руководитель Бец Юрий Григорьевич, который обслуживает и школу, и какие объекты здесь еще? Ага. Так, поэтому я думаю, что они уже договор заключили, да? Договор заключили, и я думаю, что уже там вопрос тепла уже не будет стоять. Ага. Так, дальнейшие вопросы, Степанина Андреевна, пожалуйста, ответьте. Вот насчет стационара, насчет восстановительных. Здравствуйте еще раз. Ну, проблему знаем, осеннее письмо ваше мы тоже получили. Ставки врачей у нас все заняты. Вы знаете, что у нас все 3 врача ушли в декретный отпуск. Мы все ждем ихнего выхода. Но временно, пока мы человека, специалиста, врачей-терапевтов не нашли. Сейчас у вас уже работает врач-терапевт, Полякова Надежда Константиновна, как правильно сказали, почти месяц работает. Она обслуживает амбулаторную часть и принимает на дневной стационар. Койки стационарные, они временно перешли в Максолах и Покровск, поэтому загвоздка отсутствие стационарной помощи у вас не должна стоять. Поэтому мы тоже ждем, ищем специалистов, как найдем временных специалистов до выхода ваших постоянных работников. Мы будем укомплектованы. Конкретный опыт. У вас текучесть кадров на врачей. Да, у нас давно нет постоянных врачей. Это значит, плохо работает. Это уже несколько лет, это не первый год. Алексей Викторовна, сейчас уже новый руководитель, который назначен с сентября месяца. Пододьяконов Артур Павлович очень опытный руководитель, да, поэтому я думаю, что вот он на сегодняшний день уже взялся за это дело. Поэтому насчет кадров вопросов он все решает там вместе с Министерством здравоохранения. А по скорой помощи
Так, по скорой помощи, по-моему, нынче же запланировано. По скорой помощи вы имеете в виду обслуживание отделения скорой помощи Артемцев или Нет, машина? обеспечение машины. Да, машина стоит. Артур Павлович об этом знает. Да, в приоритете у нас в очереди Артемца стоит. Это надо звонить в Покровск, если человеку плохо, пока из Покровска... Почему у вас машина же есть, которая обслуживает? На вызовая ездит. Нет такой машины. Вот всегда через Покровск вызывают. Нет, уважаемые жители села Артемцы, да, вот как раз таки в очередности, да, стоит в этом году обеспечение вашей больницы машиной скорой помощи. Можно я доскажу? Насчет поломки машины. Поломка машины действительно еженедельно даже происходит. Вчера также было. Мы знаем, в курсе. Все медработники нам говорят. По приказу Артура Павловича в случае поломки машины у нас прикреплена машина Хантер. Об этом тоже знаем. И весь медперсонал тоже знает. Поэтому пока дополнительно машина во время поломки машины есть, но новую машину, как я уже сказала, мы ожидаем. Я хочу дополнить, да, по этому поводу. Конечно, население волнуется, да, по поводу работы вообще нашего участковой больницы. Дело в том, что все равно о том, что, вот я хочу сказать, о том, что сотрудники нашей больницы должны будут уйти в декрет, было, наверное, известно заранее, что нужно было бы подготовить все равно специалистов, потому что они все равно рано или поздно уйдут в декретный отпуск, это во-первых. Во-вторых, да, сейчас у нас работает только один врач, и она обслуживает 3 населенных пункта. Один врач. И, один врач, и она при большом желании не сможет, если даже будет машина вот, отремонтированная, которая вот сейчас у нас старая есть, да, она не сможет потом бегать по ночам, по вечерам. Это все равно, что человек. Потому что человек целый день работал, а потом все равно должен отдыхать. Все равно нам нужен, крайне нужен сотрудник, врач, который будет работать вместе с ней. Нужно будет этот вопрос решить в кратчайшие сроки. Да, мы понимаем. Спасибо. Но, уважаемые коллеги, население Артемского наслега, у вас на 3 населенных пункта на сегодня один врач амбулаторно принимает. Также плюс у вас в село Артемцы есть 2 фельдшера. В село Тюр тоже есть фельдшер, укомплектован. В село Чапай тоже есть фельдшер. Да. Поэтому в село Чапай и Тюр там врачебных ставок нет, там фельдшерские, они укомплектованы. В отделении Артемцев есть один врач и 2 фельдшера. На сегодня вот так мы все заявки, все вакансии переданы в Минздрав, и всех специалистов мы ищем. Специалистов нет пока на сегодня, которые согласны на временное трудоустройство. Временное, потому что ставки у вас заняты на постоянных специалистов. Они временные. Да, давайте этот вопрос. Степанов, он сейчас в другом месте работает, в городе Якутске, да. Ваши предложения, ваши вопросы я услышал, да. После отчета не только в вашем наследии, вот вопрос здравоохранения остро стоит, и во всем муниципальном образовании. Поэтому мы с Артуром Павловичем, с главным врачом, отдельно еще раз переговорим, да, и, возможно, вот отдельные выезды по наследям, где вот стоит вопрос именно здравоохранения остро. Значит, к вам тоже приедем, и на месте вот в больнице, в Земской больнице или где-нибудь тоже проведем совещание вместе с руководством наследия, также вот с общественностью Артемского наследия. Сейчас я на этот вопрос, к сожалению, не могу ответить, потому что, вот говорю же, вот именно полномочия это республиканские. Полностью республиканские, и вот и районная больница подчиняется только Министерству здравоохранения Республики Саха-Якутия. Так у нас намечается отчет правительства в феврале месяце. Этот вопрос тоже надо остро озвучить в данном совещании, да, чтобы и там на месте вот Министерство здравоохранения вам и ответит. Я думаю, что там и этот Артур Павлович тоже в совещании участие примет.
Петр Христович, пожалуйста. Дюргенен барытын кәлбет китенче бөсүннән. Бәлки балага порон ме итәрдәтем ки атаплениятын рут тимир турбалар это булды. Биленки пластик булганнар неше пластик рүн. Оны ме чоттан ити бу индигидин ме көнөрүләтә барын наны булды. Атаплениятын туга түннүктер рут-руката хатагайда тумнылар это Мухаммад түннүктердән тумнан нигин онда косметический ремонт барты барын наны. Мостата генесине барта. Едни гону вопрос канализация ми било омалдактастен бар. 9 миллион бетисте, ол егелдер болу. Таваметтан биба порон була тох манна бейин хеле гаттан улатабыт кангивит ханга микрорайонда кирелдер жон барта благоустроенный деле тутандар билгин бу тох ветка варине деле битигер ме барта благоустроенный но бейти икки сахпа тиви каду калкабы тигин барта тохка того. Манна текелы ямага просто яма Como llama que no puta hada onno ti doctor da baat ka karna man ju wasli onno ni indikator ne achi sitne saurri ni gen to tulgo nada kurtu bi karut abe ke bo pro semi baat to to bolur iti to tulgo do ye onno ti ni me bo ligin yelergin ebinden erenlerden ikne me karıkaş ki hanada din to pro me bi itarna ve ta onna ikis bo pro bulana tohti bu bir bağlık bütün Alexander Nikolay bu hangi yılında miske üledikten uğratanlar burayda kendileri bilgin silestibeti bütün hukuk vardı cennet bana baksak olan haber iki ne bir hacıra icabı biter. Toğu miske inni olanlar bu diye umay bir diye kendi toğu burayda bu diye kurduk minnetemi manna administrasyon lihindu tu manna Управляющая компания тетерин ген ду тохту ген бева просин рут батаго бу паниквар тревите ду тохту унике бахарне тина нин кадишки баревите ду воду того бу бева халтын уланнар итинде булда оран кевислер оны те бева саму манна билген ите эме подпис комуян күн хасын но бутуяга итик вопрос Üstçe. Балыгын мағынаны армудым де, білген профессионалы олардан гастрой бәйті уже подрядный территориялынан уже договордан барылырса. Онан иннеттон септембрның интегралды балыгыға, онуттон сылағы чүйдік қачияқтара. Канализационно-очистное сооружение, бей аспыт сылға, өсі хүбі сылға. Проеген полностью омырын бүтерін лағын. Sen bu öktüm neyleğir. Sen olsa sunmadır türden 7 milyon eti hübbe bir sıl tümügünden onun sığınamamıda. Türden 7 milyon. O proyektini bilgin ötön ЖКХ Министерства фирмы Куб ЖКХ заявка бөліткен келдерін лорабыт. Но білген фонд реформирования ЖКХ ден федеральный фонд олсайдан улахан капиталinen tutulurga übüleğin körbödükten sıldan ol proyekt kıyan Haydaqtarını tutuldur bugünkü ton haydaqtı kıyığa soğuk kurduk oldu. Onu bilgin bir yaka investor bulun deyler. Olur beter государственное частное партнерство ден. Onu холбуры инвестор бәлді tutar, onu kini за счет тарифа доход алар дей. Sen onu da bir застройка дағаны, ЖКХ-ға дағаны eten көрбіп бүт. Мүмкін бүгін пока инвестор бұлытынан олар егі tutar кейі соқ. Он атын программа Петр Христович. По-моему, это костутар программа СОФ. Бұл бейі республика бітер. Сен бітер ЖКХ линиятынан, бітер же инвестор өттінен. Оны түр бейі мені тағалар бақпы, дінде үлілі сатыбы, дегінен бәлін проект бар. Ол проектке бейі ұлыс бюджеттен 4 миллион күрді қачы көрбіп бүт. Полностью экспертизаны бақтан ағын тұрыр. Ол проект дегінен Ханды гамет учебная программа бар, болды дағаны тұтатынан тұтылдар, местетеген бартыр же изыскание баран тұрыр. Ол кос бұл өктемер болбаққыры, ұлаған, төқтір нәйректен бартын қачы еттағады. Вопрос правительства мне тұрырсоқа хапылды. Сәп, правительства тұрырсоқа хапылды. Бейетті бәйбеті түбіттен емені тұрырсоқа жауыр. Сәп, Александр Николаевич Большогов бұл кірдек саңа елінені Бурюдақ тен білген тоқтағаны
бигергети тахсалик хәтта университет таварста. Просто ни следствие билеметигер үлеттен тоқтатылган инте прокуратура интебилен тоқтата, оны билген тон следствие бара тураш, бара сөкүтү сукка берилмеген десе, ол суд каран көрөрөмө билдибе. Энди болгону түмүн билген надзорный территория да болбадакпын, суд да болбадакпын, киренде бөтчө кордур кирен сук. Бу бәлки билгенде эти деланан кастадан эме ыңгыран допростан свидетель бүгүндөн эме ыңгыран бартын өрөпеттер следственный комитет, онотон билген просто токчен нучелта подозреваемый десе, онто судка деген холбор эхи көтү бол подпись комьяды деген ол сетте аны судка деген суд кайда көрөрө деген дибет. Ким балансы тегер дай. Эти баланска болганы токчен. 2-нче орталыгы көсө жаап таксып дебиз. Бу баланска берилген десе, район балансыдан нелек балансы берилген. Онтон болганы регистрация аспакол жаап оны каран калды. Onun bu onu İran kalbisi. Onu bilin o silestiri olan o balansın ilgin görbet diye doğru. Hep balansın görbet bu kim tuğu kadar teritorial budget bu da hayatı diyor. Onu bilen ben silestirinden onu nazorda edilen bu arada bu ne kayıt sanatı kıyam soğuk. Kim cihaz hayatı Silestiri kim ki? Kalor için ne programda bulacak. Kimler ama ne tu parti berikirlikte var. Tabii ben kavramı tabii ki bir kere o silestiri kim ki diye o kendi buradan ne terkeyim soğuk var. Sonra da kendi o minnetivin istihtere de o. Şahsına sektör kaldık balans balar. Vardı çağına cedere dedi. Çağına ki bedin cedin bedi çağına. Toy evinde bir var tutulmakta. Adı şeker kim ya bana kimden umuttava bitti bana tutulmakta istedik. Seni ne arasını ben topun tirede mehet yigitse iki prokuratura organlardan onu silestrini komitesi ton bana kendiler gelen görsel bağlar kulaklarına iyilici beğenirger diyen diginen ulus prokurora kene ulus prokurora diginen enne bete kuvura bu jonu kaham var primaydir hep onu kuvur kolektivde davranı etrafta olanlar kuvura şeysinler onu deputatlar ulus prokurorun emek yiren dikkatinse bu program. Onu kendi bete ton bu hukun tuğdan körürden mehana bakırıydı öte. Bilgin men o kaydaktarını gayen epitik diyem soğuğu prosta. Bitti de. Aha, sen bahalısın. Bütün günden oturana korumda demin öptümden ama cenne birlikte çok üretegi. Ben bollağımda deyim, iki tühünçe hürbe bir sılakka. Правительство olan bu öptüme cenne birlikte katar. Standart bıhıtmen iki standartlar ten turulsuluk kutugar. İti iki tühünçe iki yıl bolla. Kol stavka gören bilgin paltara stavka bolun üleleri cabıt. Ondan bu iki tühünçe hürbe iki yıllakka ve онлайн был бы тоді. Онно болланы бу эми өктөн библиотекатар полный ставката, 2 штаты полный көрүнден этикелер битпет. Оны көрөкпүт жеркет, аны бүгүн эти эппетиге тел вопроспун. Тоха протоколга килбете кабитер ду кайдакту. Олин мен эти вопросы ме ну билген көтөктөрөктүн багарабын. Өктөн модельный библиотеката стандарт быгытынан 2 штат легектер. Олин 2 штаты көрүнден мен этияктын багарабын bu öktön bibliotekatыгар. Ите стандарт быгытынан уже көрүлүбүт тох болгондагы битинник стандарт. Onu mодельный болботум 2 тыгынча 10 жыл болду. 10 жылдакы болбоду. Онтоларда турсабыт жака батандык барар. Онтон эти тогу прямо правительство мыняга турсабытым кенне хамсабыт эти билбе 5 жылдакы. Вот. Онен бұл программе протоколда келген, бұл правительство үрдәккінен барын тайын бір тұрар бұппыт. Ите тоғы. Sen, ücreti meselene göre onda
Это было определенное какие-то протоколы гибели, там был меха выделенные протоколы, там был твиттер вопрос гибели, но бәбер белетели он Юрий Юрьевич был социальный хайсхады курирдюр, олабетер культураны да болу нөйегинде курирдюр хоббиячыманы келем лор, не кем Пёкр Романовны Юрий Юрьевич кепсетин, он был попробован Тепти иддебил бүйүнөн 2 полный ставка болот болгондон ол бетер ставкалар неме билген. Себахас. Өтөкүнүнөн буня кыттылактыра мен Данила Ведемин Чапая болуптагам пенсионер калып. Мен эмече дороговый округу бар. Кетеппин багарагын бияка Чапая нehireyleri tutan elbiturar. Eler çaktarcı oldu o tutallar. Ondan bияка Улахана биектер бар болғандар нәйрейнелік күнтін кәңе тұрар. Анан болғаны мен биектім қасыл болға бұл метбуынға құрығын тұрар сағта бұқпын. Еті метбуынға болғаны уға баран еткіз үз көшіп көйіріне болға. Олық сектен сірге көйірі өздерін. Анан болғаны мен сылайы бұл ұлыс өтчетігі. Даже правительство өтчетігі күтті тұрар сұлықпын. Метбуын тұтылғаны тұғынан оны болғаны дем министрлер эмейттере бұл Чапаевтың хелегер кырдыктаны метбуын надалаға бітен. Бұлары метбуын Петрович эмет бітер. Чапаев де участығы ола қаяндағыны бейіл тұттара бітен. Тоғары ұнтығай бұт олық онлықта қамсарақты. Бұларын отчетка мен онлайнынан мен үті оқырығы бербітін. Оны тегебегін әппәтегет. Ити биле. Ektiğinin bolağına te bilgin ettiği çizeti kompostut tuakan Olampa teatrga bararken onutun üye eğitimit gınan baran biri bolağına tun urut kulukta tebit onu bütün kötülükler ispitler ondan biri bilgin bu biblioteka bütün kuluba boğulamız biblioteka bütün karbak bu spesialnya var bu çötüraka bartirkaha tuğramat. Ondan ona biri bu neylepi ki olan bilene tümsüller derpil, o kıra çötüraka bartirka butular mustamı tutun hayatlarından melpiyece ıtahatıdı. Bu oluktaklarına namut. Onun ben gördüğümden eti olukta tiyatra ıldağına eti teritoriyatıgar oluk bokska bihi biblioteka butun keler yakıt tuğen. Iti bile, ikinin bolağına bir tanışında o kömürlü bolakların emeği tümsüler, Mustafa teni bulup kurdu emeği melpiyeti yenilden tutulmağa. Mahtar. Ödevini kandarı mahtar okurunu iti feşeske kuşeske punkırcı aspısıl demi turbu devre dedim onda oldu anbası doğçen turbu dedi. Ülülebeka turar ülületin diye eti gibi de aspısılda Felser soğudu, ondan felser bopro vardı bu da her onu jetin bopro. Onu ton kılgası getir bulda bu kendi kısımlarga bu aspıt sübeki olga holora bu o senin dorobi xrastalın jeylere sübde galiba tutulduğunda bir belirti görüyor. Usputlar altta abiyet tutulduğunda hep o kurduk sinyaga vakananga Улағаңа, Юрияға, Ферсовқа Куршевский пун, оны 200 дөппөңе офис врачайын, оны тәңе тон Покровскайға әме бұл скорай саңа жеке тұтылдан кейбеттері. Оны тон білейін бұл бәбіт саңа тон факт дейін тон әме қоз білетеннім, оны тон маған әптерін көрді отын Артур Павловичтің емесі бөләйін бараңды қолыра. Bu hekara eti karpak turta bulbada bu yıldı hıtır töktürde bulun, yümgün nehilege bulun, ondan rayna soğurumun nehilektir deme ceyleri sürdü kulağattar, eti dorovi hastalığın ceyleri, onun da hiçbir bu rayonamıt kilimit balığı emi veyte tuspa oçarıkta, o oçarıdan tökörümüt kıldır bulmanı tönti programını kilderin tuttara töktür. Fox этикетин эйттим Наталья Никандровна. Ну то Андрей Савичевич сегодня ехал, когда bu общественный тümsüler kiren üleliler mehanabı kene kaçaktı o tam biblioteki çağın to сегодня ехал. Biblioteka bu tam turbuta. Jadi cerita.
Мен Чапаев, Соевадян, ите ЖКХ өттүгөр вопростакы. Питер Христофорович вопростар сенна свалка вопрога. Бу свалка өттөм икки Чапаев свалкада Чапаев бирогун өтө турат. Көлте ол олоп то бирагалына якыр. Бирагалларын оны токтууга олоп аннада бо маны санэпидстанция касада хылнайы вопрос катакулдар эте. Оны отон уктенен ЖКХ ити свалканы төһө билерилден. Төһө хастаянетен билери, оны каханы ол вопрос турбута дукенияка, бу кене турга кайдагын нехилене олок возмущен, бу күнгеттен үлахтыке кийде ден. Ким протодиаконов кемиттен бете, bir sütür kalları, üst kızı karıs tutun kalları diye Boris Petrovich onu bilir. O bacağını liti bakıyoruz olok, kim de kaldı? Onu bilgi nehrine durubuya biter de oksuluna bulacaksın. Onun analiz varyanlarda ulakan, brevetke varyanlarda iti bakıyoruz, kanlık ulakan tahminler taksın nadir. Anı iti aptağız bakıyoruz da niye bilgi nar öptümler kıhılkavut, yöbüt tukarı halkadan bara turar. Bülüger tuğka olur bitirir, bakıyoruzke kuvarat kaldı. Bihaka kimden nadir var, kuvarat bakıyoruzke maksaola ahaturar, otu nehrine bulana elbette ben kıhılkalar ben iti taksiler bulastıra kiren kinler doktordan usulovelardan bara turar. Onu de bu öptümükte öptümden kiren reisi maksaola çasının da fayet bulur, maksaola bakıyoruz öptüm reisetin olup durgudur. Onlar emezlik hareketleri bu bütün ulus nehliyetin kaçıyor aktivazal bakıyor hani yandan durar. Eme havalar turktan ama nehile kirpikler bahı bakırdık kirpikler. Onu de bu o tuvalet bakıyor kadar kim de kahvaltı bu yukarı. Hanada bakıyoruz ki общественный туалет sok. Особенно bu vazalda hana vazal hastanede bu администрация улус кырая olur. Hanna vazal koğan hanna hastaneye bardağını kahanna könüktü sonra. Onun ehlikarına bir bu bakırığa kaydaktanı epeysirdikler onu gelirttiler cahannam gittiler. Sen Halis'in onlar maktar bu. Başta bir yere denk koyalım da ite argı bakıyor. Ограничения алкогольной продукции деньги. Вопрос ко мне или баттана халамда, кастива варатурар, я хотиякта, и бита было. Ортодойдуга эти улахан маркет торговый централында бихету веребит. Олганова ити центр бит биенере бота бүтүн туристический комплекс. Республика андойдуга это туристтар коллекторы. Ол интен сабалана аргатыландан сабалана бие кайдактаны кинери көрсөрдөгөнү кая рекитнен хыжарды топусуп болду. Аты токтолган болар икенен баран иди батана кабулунда жөн барачестер. Бу аны ресторан бар болду, түнгү клубтар бар болукта, түнгү клубтар бар болукта арахына ите сулучай республика тарган мүмкүн билет. Onun bir o kabilespepet bihine helek hamaya Respublika bastakından çılılık programı tekiren 13 yıllıktan turullahan 13 yıllıktan kontaklı da bitmala jestlerden bu çılılığı öğrenler argatın başlıklara. Ondan öptüm öğrencilerin narindeki hicret. Manı kulakan oksu gibi kadar kuhan sunduğu menet akayata. Onun içatlar büyükten yörebet. İkinci bir şey keskiller üle barar demir. Çoğuna iti tuğu olak kontrolge lanır. Ondan haklavatınlar argıta da yok ki arahı teriyen kaydar bunlarca. Onun şöyle gületinler toketini kaydak tane toktan hükümetler bolgun tatta. Sen tüm toplus eğitimde Бастыкы свалкова прогон это буллаха дегенен кандыктан элекке билген бу улус үндүнөн бир икки свалка бар булукта. Билинге тон ибдебелене онуттон өтө ылдыгыта булган элекке флора 2-8 сетилер гытта үрөлөһөм кийген билин тон уже
суалкаларын специализированный полигонга инженерлер ол түмүгүнен билген ити эрке суалкаларын кеннер реконструкция оннотон башы суу оңорго үлегитилдыктасы инетон бу биги бэбиле түттен эми кырды болду үлехин көрбүппүт катчы бу свалкалар уже санкционированный свалкалар соңор келет. Онуттан олоктор жалакта заякка өтүнөн килдерен ол онуттан бии хоролду билен көрүкүнсө. Онуттан эти перед курдук эти Петр Христофорович Бопуровер эмети ебет ол курдук эти жидкий бытовой отход пут ол үрәктер кирерген да өдөрүнди резервдерна. Onun İnit yakın bağlamında bir belen proyekt var, bir o bir kustam olur bakıp o projekti cigiden ulağa killere satıyor sette. Ulağa killer tükengen kolabora oje bu fikalkalar cigiden fikalka bu manna öktem teritoriyte bilin kanda da toğulukta. Kini spesializirованный olabilir. Mantan çugasıdır eti Pokrovskaya korak ilgili masallığa jen toğulukta. Manna bu öktem sualkatigar dağını çapay sualkati kanda dağını kini toğur eti hukunu kehep torun toğur. Kolubara kini ümser tügen etiyer ol fikalkanı kini mirağa taddettirinse. Onda bu ekologiyaga üşerken kolubara emek hüyettirinse. Sebep onu eti olarak kömürlenme cigine eti hukunu kehi olur. Sebep onun sebesinden kolubara emeğinden biri o benim parayı bir ulağa şiir tügen ciginen bu eti buruz baharlı eti ondan sualkaga bilgen bu kulinne kentinde bir bekkeden biler o kurduk Yekus ekasiyeten egette bihi bulandan üleli müteahhince var bu kin nehelekler olabilir bu kene koca dövheler nehelekler ücretten üleleri sağlarlar mehana var ya tabii. Bu yıl değil dötten ücret ol Yekus ekasiyeten egette doğru tüyersen üleleri sağladık tügen yer dötten bana bu olsayla eti Свалка полигона мана соқ болып тарченсе. İkiz вопрос автобус маршруттарыгар bu üst nehelek перечетті gibi üst nehelek eti вопрос kiydi. Ene to bebel beledenen bu eti korat Joguskay korat patatırıngıtta sübelehen, ülelehen kinler reislerin bu öktüm töktür çeyresi giren taksargına kurdu ottan sübelehen bir onuttan kinler utarlardaktırda oldu reisi diyera. Onu tege bihi bebel patatı devletin çağını sırıngı verdi atlar avtoden yakıvara hüri dimitri savaltalar. Olunatın bilgin ebi kini avtobus onlar bulanlar kadar o avtobus ebi olarak tügeniyor kini üstü marşrutun elbeten onutun bu günüske giden reisleri sırtından bağınalar. Onun büyük günge kamuoyunun avtobuslara karbak turup taktar. Oraya bilin kini elbette reisi kıyan absurjuydur kıya soğuk. Töktüz vapurun bulunana Toch автовокзал вопросы били Раиса Петровна Ролехелова билет проеген битердибит bu sınıftan kapital önce nömrü oluk doktora tutulduğu sınavlılar ondan baskete hep polностью автовокзал olur diye bir hücre sübelek tühersen olurdu. Onu tuğ var tuvalete, благоустройствода, kassata, barda ihtiyaç var olur. Yansal Nikolaevич kan biterlerden mi bulan buyurun? Bulan buyurun hübbet etsin. Bu bütüyte. Bu sınıf bütüyte автовокзал tutulduğu bitirecekler. Sen onu arkadan etidin ettim. Eti vapurlardan eti mağduna hayalken de tüketiyor. Onun ne arka atıldan oton ölçüp soğuklardan oton ürünü gidiyor. Bugünden çok integrasyon ettiler. Temin bulana bu etkilikten kurduk. İki tane hübbetler solga bilgi ulus kutukan Irak kata bastakı sağlam mutattan 101 salon tolar. Onu bir bu tohtamut köşe diye tuttum bu komisyon teriyemek manyakın ordut. Bu ulus bu bilgi diğer çapayakta to nehelekbit çapayak skolatın bastakıttan skolata bu bakkar manna tuttum nehelege barata kanal suluhun barata Üyere giden havalamı seri olur diye başı oluktan tuttuğu. Bu tane balattan bu hübbet etselge bir yaka jubileyini heveslenmekte конечно bir bağımı torosluğu tedbir. No
Бүгін бұл анты бұл bir бақырой жатым мағарам. Биге бұл икетенче хүббекке жылға Олег Валерьевич өттіләйін білаған. Дитсар бақыройға тұрысуыт бұд, хұрқұрилық бұд. Онықтан бұл икетенче хүббек жылға бұл бақырос бұд. Хотя бы проектный сметный документацияда қатшы көргілі өдеген. Онда бұл бақырос білімігі күміш ағуан 5 жылдағы білейме қаларында кемді. Михаил Иванович, жеке вопрос, что там бери. Аспектемен улус бюджеттен бери то көрбөтүбүт, проектный сметный документацияда билген көрбөтүбүт. Энде болгондуктан тутуу министерстводон, министерстводон түрлүү жол толкурду кити Николай Ефимович Агон 5 жылдак юбилейный буланыгар бәбәкке ел билеген эмне болгону үт министерстводон бери турусупут. Бұл проектный сметный документацияны республика бюджеттен көрілген. Оны көмбеген еті вопросы бағарылалик, қорымдарын интернеттер министерствода, онытын үлі хембет балан бағытынан барар, етіне бейі хембет тұрса бір, онытын әлдері тұры қамсағын тасар түгенерін білдер еппет. Білген болытын бәлен бейеқа проекттер бағалар, еті оғы ұяндар проекттері, ол күрдік Töktür proyekti var, Bugünyaktar proyekti var. O proyektlerden bilgin tutuğu oqa kirelileri tanımıyorlar tahtı. Hem orada ola tam xaribaq turupta bir sıldak tutuğlar oğu yanlarga xabar olar sıcallar. Hatta onlardan условиялар üstseler ham, onu tüte hem bir prioritet bilgine baka öte Töktür onda Bugünyaktar oğu yanların bu proseslerin turursa edip yüzke. Pожалуйста. Türkmenler onu kadar kanallar bir ere veteriner tümsülün içinde kanallar. Bu ne önemli bunları var diyelim. Başka rejimi Mikhail Ефимович Николаев bu panelda manipülasyonlar turarıtan oluşturuyor. Bana lafta. Zemskay balığa buldu hantan. Optimskaya şeskaya vani sabahta attan ediyor. Tavsiyeler organizasyon oldu tutar. Отделение Покровское отделение oldu. Sonra yeni statüsün tüherelleri kanun soğuk karavan orandı. Eviter balıhanyam kanlık bolandı. Bu statüsün terörü ulakana nakıttı. Respublikanska titte vardı bir balıhalı. Respublika vardı kadar gittiler. Doydular. Dire oldu. Öpten giyin hiç bolan üyesizlikle kadar çekber, simiyana kadar, onluk kadarlardan biri görebilir. Onu görüyünü tutar, görsebit bu Allah'ta administrasyonu belki bile durur. Onu bu balığı hafın olarak elinler yakayın diyen biri, Allah'ta canlar olarak dolguyavut, kübitevit, erenebit. Bagaimana? Ini sebenarnya dirinya kalau itu pun dah. Kita itu respublikanski. Прокопьевна бига отделение бокемнява балане бары укомплектованы сүйспөрүндар специалисттер бары бар болуп электрдемен ага багарам. Себеби бу түтөн күрүскүлө жакты тенерендеребит. Онда болгана туспа государственное медучреждение болбата болу. Например, тока автономное учреждение Хангаласской ЦРБ кирсезер болганы. Олин Артемское отделение Хангаласской ЦРБ ден аталды тургуна. Ол Артемское отделение айга доктор оны жапай докторлер пунгар кирсезер. Олин отделение ден болар. Үч нәле докторын бет пунгар колгонун турар ден. Олин отделение ден. Тоға наоборот отделение ден болар яка ти стационарда акат. Фактически специалист соқ болғаны, біраз соқ болғаны, ойқа қайтақтан үлелері. Әнем жаңа үйлерін сыдырдан Ресейдіктеріне эти руководители менять надо деген то это люди был саңа салаячым лик келді хәп аңалаячым аңартыйлы және лик менять надо. Не было на том бары ликке мен ана үліне яқту стапы теңі
Олура специалист дейбедигер бу олуктан жалты да болун, общественность да болун, бары дейке олура багар бәлит мана олуктан жомут бар боллактарына, кырнар атын сиркүлди хижер боллактарына, ол жолегин мана тугунан эре ыңыран төрөлүп дедуктер келин ден үлелиндер бете болдар жигинен сүрдө ачый болду. Онтан келин кийинтерелер өр болу Sen ondan öyle var evdeki Prokopyev'de onu dedi Respublikanskek de ondan tohtan gelmesi sevdiğim bu da yani şöyle ki bu Dolovye Hristovolar полностью то Respublika başkanıdır. Dolovye Hristovolar. Onu da ben mağaradan harmanı kurduk bu Artur Pavlov'un gibi hiç bana kelime düşse söyle yapıp onda bu heyetinde bakın bana ben belirledim onlar iti bu prosesde bana mesleğe üstüne atak tepsine olarak kesit yapıp onda tohkalarına tükemeye sebep yaptı. Bagaya bu konu olursa çok terbiye. Yeni geldik. Dragonu. Bunu yemek. Bunu annem yemek. Bu tohkatan değil bir balığı her prova kendine kadar tutar. Потому что yüzde bir feedback'e bulunanlar. Öptemden bu öptemden arasında testler bile diye o bor kurduk geçtiği böyle. Bol ne? Onun testler онкологиядан öğrenir. Doktor işte bu, конечно, bu barda tuğnan balıkta hatta. Во-первых, поданы были не досмотренным. Манда бихи ичуэй брастахпыт, ичуэй туахтахпыт эбистеболдар бул биле баран бул эрде күйүлайдынан жөнелтенен китирдегел бакыхи кулак лиохат. Бул барбытын дургуда, конечно, ханы дургуда докумс. Нун боланы Bunun buzulan takılsa, конечно, bu bağlığa ülete kuhamlıktan, birastır kuhamlıktan kaksan duracak bir var. Yine o batak bana olur açılır. Bu kadar bilen olur. Dinle kasıldaka suluktan siyah koptu. Onu ediyor bağırlar, masmum eder hasta, edinler bitti. Bilimlerine bu kubanla bu araya kanıtlarda yani bir kiheni bilindir. Siz de böyle anku yetenekler bu bağlamda конечно профилактика надо. Это выявляет эти вещи безымянные, которые истории выездной комиссии работает. Ну, конечно, будем мероприятие как-то биохабарыстать, но биохабарыстать это было. Чем только хаммак было, ну, мы никогда Tuaktasıbıtı. Hırgah konuştu da. Sebine tamamen tırmısı sebine okudu kırcık bu balığı. Gönderileri bu bakar edip yine profilaktik ötünen septe orada bariyatlar için onun için Artur Pavlov isim istiyor bir mağara pirin kurduk. Sübüreyen bana tabanlı kelen öyle yaptık. Onun için bu kırcık kinemik balığı oldu. Yani Zemskoy balığı yaptım bu Чугасные электрикатан Кулбургов бар штатын масынынан да болды, оны туғынан бартынан қачылдан көмеханалы полный силы өлетті. Онықтан бәм мен Артур Павлович кетік тұлбын тереддем, оны тұнна өлі бейгілін бұл бұйылғы сылғы механалы үте түміктер бар бұлықтары ген әрендері бек. Степан Евич, пожалуйста. Уважаемые участники совещания, уважаемые жители Артемского населения, я индивидуальный предприниматель фермер Ильин Степан Евич. С прошлого года занимаюсь разведением молодняка крупнорогатского скота на мясо. Мне конкретно будут вопросы в части сельского хозяйства. Первый вопрос. 800 субъектов малого предпринимательства. Сколько таких, как я, индивидуальных предпринимателей фермеров в нашем ВУЗе? Это первый вопрос. Второй вопрос. По фонду предпринимательства. Сколько займов было выдано в этом году, да, и по каким направлениям? И в том числе,
таким же, как физлицам, индивидуальным предприятиям, фермерам, сколько рублей было выдано? Третий вопрос. Все-таки 8 тысяч тонн мяса производится, да, мясо? Производство мяса в нашем ВУЗе сколько? Я хотел бы узнать, сколько, как я, здесь предприниматели, которые занимаются отбором мяса. Это какой вопрос? Угу. Еще вопросы есть по сельскому хозяйству, по финансированию. Все-таки я, как бывший заместитель министра финансов, который курировал когда-то вопрос сельского хозяйства, я печален в каком плане, да? Оказывается, из бюджета могут только организованные кооперативы и так далее могут получать. А мы, физлицы, индивидуальные предприятия, которые занимаемся непосредственно, ни рубля не можем получить. При этом статья 78 бюджетного кодекса говорит юрлицам и физлицам. Поэтому такой вопрос. В будущем в бюджете нашего ВУЗа будут ли предусмотрены средства по отношению к нам часть компенсации транспортных расходов по перевозке корма и в целом на возмещение кормов. И не забываем, мы все участники реализации указа президента Российской Федерации о продовольственной безопасности, указа нашего главы Сина Сергеевича доведение до 60% производства мяса и молока собственным производством. Вот эти вопросы хотел бы услышать. И если слово мне дадите, по КОС и по свалке у меня есть предложение и выступление. И по механизмам финансирования у меня тоже есть конкретные предложения, которые, если слово дадите, выступление скажу. Спасибо, Степан Юрьевич. Так, первый вопрос. Сколько у нас хозяйств в районе, да? Ага. У нас на сегодняшний день действующих крестьянских хозяйств на территории Хангаласского улуса, по-моему, 112, более 100. Ага. Из них юридических лиц, значит, это ООО с ХПК 16 действующих по району. Ага. На второй вопрос я, к сожалению, не могу ответить, потому что фонд предпринимательства перед нами не отчитывается. У вас есть свой фонд? У нас свой фонд предпринимательства, который в типографии сидит. Я на этот вопрос, к сожалению, не могу ответить. Да? У нас есть управление экономического развития и департамент сельского хозяйства, да, который в прошлом году мы выделили на развитие сельского хозяйства. Это грант, в виде гранта 14 хозяйствам. Это получается у нас где-то на 26 миллионов рублей. Да, Николай Сергеевич? И получили 14 организованных хозяйств. 26 миллионов всего. И там сумма разная. Кто-то получил 800 тысяч, кто-то получил более 3 миллионов рублей. Ага. И там вы спрашиваете, кто получает. На сегодняшний день от районного бюджета, да, ну, то есть департамента сельского хозяйства, получают только организованные хозяйства, в том числе и индивидуальные предприниматели, и крестьянские фермерские хозяйства. Значит, вы можете получить данную помощь. Данную помощь, да? Но вы говорите именно возмещение части затрат транспортировки и приобретения кормов. Но положение, если там, Николай Сергеевич, по-моему, у нас положение именно вопрос транспортировки на приобретение кормов у нас такого не было в прошлом году. Но как предложение вы себе запишите, да, что у нас есть хозяйства, которые вот нуждаются в такой помощи. Потому что у нас, Степан Юрьевич, другие хозяйства вот, на приобретение кормов еще никто вот как предложение не озвучил. Только от вас слышу. Угу.
И сколько мяса заготовили мы в Хангаласском улусе? Николай Сергеевич, сколько было у нас? У нас 8 тонн. В этом году 8 тонн. По заготовке мяса, да, в Хангаласском улусе мы план не выполнили. На сегодняшний день сколько... К сожалению, уважаемые жители Ташабаракчанцы, но мы по заготовке мяса, да, в этом году выполнили всего лишь 80%. 8 тонн. Это мало. Это мало, конечно. Поэтому вы должны быть рады, что я к вам появился. Но пока мы еще не видим эффекта. Дело в том, что вот вопрос-то убойного пункта здесь не звучало, да? У нас, к сожалению, вот убойные пункты или же убойные цеха действуют, к сожалению, только в 3 муниципальных образованиях. Это Лоханан, Пенрженкон и Техтюре. Кроме других населенных у нас убойных пунктов нету, а мясо сдают организованные хозяйства, вот, которые отчитываются в статистике, да, это у нас только конезавод ВТ по заготовке именно мяса. Он единственный заготовитель мяса у нас в Хангаласском улусе. Получается, я хотел вопрос получить, я думал, побольше производить мясо, оказывается всего лишь 8 тонн. Дай Бог, если мои животные доживут до ноября, то я 10 тонн, 500, 10 тысяч килограмм мяса, это уже, да. Поэтому, оказывается, я для вашего улуса, по сути, мы выполняем задачу уже. И все вопросы, которые уже, вот я слушаю где-то совещания, я по всем совещаниям хожу, и сегодня я буду много говорить, может быть, какие-то вещи, да, вы, уже как выступление можно быстро? По-моему, вопросы еще не зашли. Bütün günler kalistetelisinden men tosen edereknam. Utabarı diler ötün hilege penganiher elbaniher için batta. Ona bu biraz kolordan 200 yüpe o öğrenekler bir 200 bin sette o öğrenekler John Kort'tan köhen kıtta gelen öğrenenler o skolaga. Onun holobur klas komplektler bit elbanereler uçutallar emi elbak uçutal keler. Bu bugünkü günde miha tüyt eder spesiyalliğim onna iki bu mannağı bebit öktüm törükte John Oğoro böreklerin biteren kelen C arendalarına vurulur. Onu bu manık diyen vaprostahpın. Bu programının Aras programmalar bağlar. Programından bu bücretini üretlerge C tutullu doyum. Oçoğunu holabur iti balıhabıt da vaproha karatak o hayete diyenliğin sütüyede dolayda kanık bağır eder spesyalist geldiğine gene manne üşüge bulgustroyuna C'ga olurun bağırar. Onun inlik C'ni bilgi, C'leri bilgi tutar pektahtı to diyen vapros. Были бы вопросы, bu mandık iki programı var, bilen ütü yılını tutukaya, ona федеральная программа комплексное развитие сельских территорий. Onun уже биги улуска, onun опыттар балдар, фолгора 4 квартиралар, onun bu bilgin ити Чапаева раз квартиралар же, ити ütü yılı программа, onun 4 квартиралар биги bu Бастырыжа пөңеген экология комплексное развитие сельских территорий программаны тутулар. Onda болғандықтан бұл ұлықтар жағалта проектлар болықтар, ондықтан заявка болғытынан конкурсы кайдақа қолғыра бүләхіне или же республикаттан, или федеральный бюджет бүләнер. Ондықтан қолғыра олық тұтылдар түгенен балансқа полностью нехелегілер, нехелег бұлы социальный найм түйерсер, учуталы гыттаду или жол барағы гыттаду, онна қолғыра ол
социальный найымның кені просто отын, оны сылағын әрі төлігіна условияна қыны ұлығын сәт. Оның комиссия бітөсемді құлығыры манна олықтар жағалықта депутаттар да барлар, күлінің кенкені да бар, құлығыры не приоритет білітінің құлығыры тұрырса түргенгетер, мәхіна бараттына касалы қалары. Тем более білен проекттар, уже үлелі тұрар проекттар барлар, ол 4 квартиралар, 6 квартиралар, онылан құлығыры перевязкалар, бұл 2 программаға уже заявка білітінің келдерін тұтылыққа. Вот. Итак, битта, да? Давайте я вопрос свой закончу. Я вопрос нет, выступлю. Кому любит уақыты. Кем етелейді? Вопрос тебе. Кене этиге килер тұр. Мен этиге килер? Этиге де. Оча итик битте де. Мен айтамын да. Өте күнінен беріп тұрған демен, мен болағына бұл бейге тұрбы өктен нәйілегер бейға бұл бетқайынан бейға тұрбы бары көрігі күрді үкі тәсті бұл өйті тәсті жет солы тұрар өз сыла. Маңна біздерін күрді ете қас жет, төт жет некті тұлдықтақ денеді бейға. Оны бейіне болағына бұл үкі тәйінчі бұл жылға октябрьға керекті ақтынан мен бұл білген Олы қайдақтана мантан епадақтан ауылға күрді білетін бағаны бұл хасқыттан бейініп тұлдан көмен үліға кейлер дөнен. Етені мейқа бағасы жоқ етер құттың денеттен. Оны 2 вопроскын қайдақта тоқылдықта бұны Калиничнардан басыйдым да. Мен 2 дайынша 16-ға пенсияда қылдым. Оны 2 дайынша 17-ға бұлай ветеран тұрда болтайтым стаж 35 жыл. Оны да күн сентябрьға лоқ келер деп тұрады, оны қомайсан тейбеде деп өрі. Ол тейбепен мен бұл сайын июльға 2 болады. Соғын туғыра 15 жыл үліләйіп болықтақынен ұлары екілден бұл бақын деділер. Onu da evde bile bedakları bu kaya bedakları da oca evde tabii bu orada bir 15 yıl bir tane de öyle koydu falan bir hem bir 35 yılda firmanın olanların baktan öyle yapıyor bıraktı onu da hem bir bu sahne öyle hem bir de bilen bu premi bağlı falan onu kadar bu baktındı kadar bu konsept bu ilk gerek bu da bu da İnne kim bir vопросlar cümle elbette olur yani. Baskıda Natalya koyda baskıda koydu. 2 gün boluktum. Günde bir duygularım, körümün ördüm. Ben de beğendim canım. Ondan bu veteran buradan gen kırcık grup. 35 ere gen 15 yıl bir oturasılık gayet. İkinci o hatta onları iyi bir de. Онотон комойок ехин, ити тоққа бұл бейхеке поколениеде бәхәм қалды. Білі перестройкалары да, даулонус ити сыл кені, оны білі совхоз әхілләм, қаям, комойок ехин, ити бейхеге отын тәң хастақ болғанды, тіне түбәхәм қалды. Онотон бүгін Дмитрий Александрович олары, бұл илкіменге қолбыра законодательно, переперуйте 15 жыл ден, bir oturasılık ömrünün yeni olarak tahtlarına 35 yıl jақталларга 4 yıl erjonlarga den urku hokuna tönür tübekte degen sonra bu bir kölöne ton bari veteran burada bolu deyip kalmagan idi. Олар жаһан формацияда болду гараптан bu bir kölöne no кырчык борюдут со onun iki попробу правительства Bulgar emek Rus'u okudun nerede? Hep de. Onu koyabilirler. Baskı vопроска Ярослав Николаевич koyduğunda, tabii ben Holly'den bölüm verebilirim. Sürdü 5 yıl kalı yine etap, sürdü 5 yıl kalı bu bulan bölümden idi. Karpak turuklar jeler barı kibit bulanlardan ulara kiyeklerdir. Onu da bu aspı sılga sağlamınca bu yıl bütüyeklerce, onu bulan bölümden sürbetiyor, onu hübbe 5 yıllar gelmeye o jeler, atın jelerine tutuldan ulara kiyeklerdir. O da bu bir diye bir çoğun söyledi bu yıl. Bu jeda, bu je kirer bu yıl. Ola 3 yıl böyle kara güverim. Bu je kirer bu yıl. Opsay, min öte opsay ötüm
Бұлаңы кейбіт жерлері бар, бұда үйді 5 сылғарды олыққа кейге тәқті. 10 сыл Андра, білен, әлбәк квартиралар же көтірілдер. Көтірілдер, өтін ғайбатын уже оқтар жағдырдыр. Акулина кенчемне илетин оям оқтар жағдырды көтірілдер. Sen koridorda jigere bo'lma. Спасибо. Min mutta vastuu robusta, vastuu jähänä takan vastuu joku bertiä. Mulla juuri soha sunai bi otousaudun kollega sunai bina eritnebi. O kandıkatun kendi gibi tumuslarga bolana ulusların şöbede olmaktan bilgiler bir bakımda. Ondan bolana bir uluslarına götürülen kaptı. Nah, betul kan kita mulai ada hata mana administrasi ya. Ini zas kamu ujung hotel itu boleh. Anggolanya ujung hotel beda kali je betul. Ini para yang ujung betul. Ini betul kan kamu usaha. Kami ini ambat bahwa himbalan sahaja ini sebab zas kamu orang kaya itu. Bu usaha dari mana kalau himbalan ada ada boleh. Orang buk kerja itu üstüne hata dia sekarang. Usaha oleh boleh. Просто доходы которые тут формировали, кстати, холодная алхамдулилlah. Ini вопрос sudah biasa boleh. Beliau ini по программе поддержки местной инициативы беги solar путилер эми конкурска кайтылык. Онна субсидия болсан 2 миллион тон сүйдүбүт, тон кайтылык, онда булан бәйсез бюджет булып программа көрдүксө. Оны мен сага токтарда регионалдырга мен каябыппын, да кафе чека популади, 500 чека популади, жаса картаппын, оны барда конечно соны ие батан олдукта, онда молодежныйга мен жона расчеттан көрөп. Быйыл токтарларын сорун окпут. Аны Егор Егорович мен тоогун бар ди, Егор Егорович бардым ди. Онтун расчет окпут, мен карады отсыпкатылар. Именно сарпа отутулар. Олег Владимирович. У меня еще вопрос. Очень вопрос. У меня вопрос по переселению из аварийного жилья в новый, вот в этот дом. Наши квартиры попадают под закон, который вышел в 2019 году. Хотелось бы знать, какие решения будут приняты, что нам делать вообще. Хотя квартиры были приобретены до выхода закона. Ярослав Николаевич, на этот вопрос как можете ответить? Когда признали ваш дом аварийным? В 16-м, В 16 году, да? На данном этапе переселения, да, включены все дома, признанные аварийными до января 2017 года. То есть ваш дом должен быть включен. Нет, он включен. У меня квартира, получается, попадает, что я должна то ли судиться, то ли не судиться, чтобы было решение суда. Нужно мне это делать или нет? Нет, там по порядку идет без суда, но если у вас ваш может... Ярослав Николаевич, там проблема в том, что после признания, да, аварийного они выкупили данную квартиру. Через суд тогда? Да, тогда через суд только вам. Через суд? Да. Судебное решение нужно. Когда мы получим Практика есть, официальный это все отказ, возможно. я знаю. Практика есть. Официальный отказ мы когда получим? Чтобы нам в суд идти с основанием. Мы до сих пор... Прошу подойти тогда. Прошу подойти, да. Вот наш отдел, там специалисты есть по переселению. Нет, давайте сразу телефон Валерия Афанасьевича дайте, да? Чтобы сразу сейчас позвонили и там уже уточнить данный вопрос. Всякие дорогие телефоны, да? Вопрос, Вопрос, Павел. Он у вас тогда это немного иной случай, кажется, да? Дорогой күнге кім ортақыра мен атым Алексей Андреев темен
bir de sonunda balka kömgen diye yüksek olur türlü balkağına kırınları ayınları. Bunu bu diye son tokarı örtüğün teriye sulga tikite toporto kandidattan çocuktan kandidatlar olur. Onu bu temin yıkıldı bu barışmaya bulaydı. Beyne topka diye uzun programa keleri bir polar bıraktı. Onda yüklü polar. Şey bu da ada bu orta administrasyon yönetinden konuyor. Ada bu kırıkları bazı bir kaçırılan bir kırıklardan medalleri prisabının masrafının batın bir bu dünya toto sırada olsun. Ada bu uzun programa keleri olacak bu da. Ettiğini ettim ben ettim uzun bir sportifne tereyde onu kültürne tereyde bir şey. Üretimi onu tane üretim körüp de kaldı bollarını bir tane penis şekilde koydular. Mandık tereyler nadalar onu da mandık kavur bu şeşinlik kurduk üledik canlar bu elbette umuru haddet cennet bulaydı. Bu duyduğu derinliğe bolar diye ekçatları iter üreter üleni umuru haddet cennet denen bir bu ulus savaşlarda nihili kavgaları bu bakır var şeysinde celsede böyle bir ihtiyacımız. Bu cümle kavuru kurduk bulaydı. Kavuru kimere hatta o kimere tulaya onu baran kavuru balıklar senyata ayırdığı cehde cildi edip korkan tasar. Onun bin balkan maktabın bildirelim. Onun tünni tek yollarından üye hak ettiğini tabii. Şey, bahar stratejik gibi şeyler. Jauh tinggal berlagak. Halik Valdirius onda kini kalın kaman spesialistler. Bu pasca bakıyaket bütün bir jo sohuyu gördük. Öksürmektaktara üstüge yemek bakıyaketen kepsedi taksara diyanatı. Onun maktanavut manlık kamandandan interesler jonlar kelendere nahajuye bitiyor. Onlar doktorunun bihiga öktüm vaktaktara bu bahalık bit burga hemen tabdıldı bütün istemek oldu sohuldu bit. Ondik Alexander Nikolaevich ondik ki bu batak kolubra burujdanır hemlener kayıllardı kayıldı. Je kayıdır olur kurduk öydöde bit. İki bu bit je kayıdır olur bit. Ületetten Astralin mittar. Bu kayılar boru hemen onu bakpayını diyemit diyor. Onu bir değerli mu pato. Jiyo may bitiga boru janare diyem borda. Onu bu diye bana men bir de binen inne hette hurra davetim. Ola kuta herge torarete. Bu isteyenleri celbe kaydan. Sıvayaları celbe kamsan kemiren kalmışlar ede. Onun kaydarı ucu avarine diye kurduk körbetim bu yeni. İkitinin çıkıyor sılga. Öyle bir taksanlarım. Onunla Alexander Nikolaevich o Tuhçen buruyduları kalat nasken. Yine onun ki bu batak elde kahandalı betin üretiyor elde suyan naspat. Naha akuratını giden dişine de yakıyor. İçinde ürettikten süracen tutura hüccarın olak körelikken. Orada hatta hüddeğin ağır kiyen bir yedek körüldek ol. Onu ületiger pastayanlar ühüz horogar tavuğunda bu bağlılığına. Uluska hamay eğitimden bağlılık diyanlığım ben. Arasıya hornalıgar kilbet eğitimden bağlılık takım bir. Onun kiyen tuttarım ben. İyiden verden taharda doğrultmandı bu şüvey bağlılık bu tuttar. Onunla İçinde hemen adadığını tuttan olus gelecektir geldiğimiz soruyduk onunla ola konuyduk onunla. İçinde göre bu boyunca tühende bakta bakacaktık. Onunla bu ületin olus çok aydık doğrar onunla finansıbayı görekte dokumonu olus gramatnıydı sığınlar. Yeni ületin tümünden geçip hıla kvartallar tutulunlar diyeler. O put gaz put barata kini üretim sırada vermiyor. Onun üretiger hülya fitness'te öyle yani
көнөгү халатны ден киеха тине термин киеха лохайдак тахстыра. Оны бета судурго олох бет боростой. Ол итинник жонго боростойдук сыгыннахар үшөй байдык кимнен бара кепсетер кыржамаха кытары кыржамас эдебиктери эдер. Оны ке үлете тоқтар бүтін делби үленнен қачыйын арас социальный телтелер еңгітер связьті әр кендік. Бұл мүйетінен ең жарықтанар болғалар бихи олаттар бұд. Оғы сүтіге үйде. Онтын Александр Николаевич болғаны мен бұл батча қалың команда бұл қатырдар араға көміскер ұлалары өте қанам кәлді ұлыс. Олег Валерьевич en bağımdakını şimdi bu ara tulgun eşkin tiydi. Kun sebete ona bu spesiyeli suratlar kanı Alexander Nikolaevich tere baktık altı. Bu doktorlar onun öydüyor onun sübeliyaklara sübe ama bu doktor eden öktörüne bihin ha erine biteyek. Ulus tuhanlar tederger baran tulgutun öktönler kılların öyebillerin tireldin diyen onda bihi bu. Yani eli batta ham bu batta dinleyattık. Üstüraktan beri kılabalıklar üstüraktan geleceğimit dindik. Eli batta ham tereydi bit. Altta bir çekek ucu eli battanına diyesiz ki. Onun içine eten turamın dört yapım var. Bu bugünkü otçottu mügüne ham uluska min kurdak bile çokaydık. Onfıtsır dedik. Çok ayda ola. Ona sosyalne bu madaniyin işine maktan yaptım bana. Ona o tardaşçılar arestler ola ölenlerin tümüge diyen ganadı bunu o kelite diyen hama diye kira ki hoca. Onlar gazetede ne diye bu betsalar du ki mi hamaktan abte bildir benim hala yaşlıları. Şimdi eten turamın ece bahalısta bu bihi Головатın kırcık öyer, bunu ben cennet yapmam. Специфика нашего производства, да, доходы мы получаем только через 2 года. И в это время нам, особенно начинающим фермерам, нужны займы и кредиты. Вот почему я спрашивал фонд предпринимательства. Я удивлен, во всех муниципалитетах есть фонд предпринимательства, который через уставный капитал выдают финансовые средства, а потом наши предприниматели выдают займы. Такой механизм существует. Еще, кроме того, создается залоговый фонд на уровне муниципалитета, который является, когда мы обращаемся за коммерческим кредитом в банк, он является обеспечением. Вот этот механизм надо создать, потому что мне с учетом того, что нету пастбищ, нету сеногосных угодий, я корма и комбикорма. Корма в виде сенажа. Хорошо, что у нас наша АБТУ и участники все покупают сено. И мне надо огромные суммы для предпринимателей получить займы и кредиты. Я хотел обратиться, если этот фонд был бы, я обратился бы. И оно должно выдаваться минимум на 3 года и 2 льготных периода. Когда продажа мяса будет, мы погасим. Но дайте надо подумать, я официально вам сделаю в письменном виде, и над этим надо работать. И в части строительства ХОС, так как я раньше работал и в УПЖХ, финансовым директором и в водоканале, я всегда вам говорю, вы воспользуетесь мною. По сути, сумма это 47 миллионов. Для УПЖХ, это специализированное предприятие для водоканала, это маленькие деньги. Поэтому здесь надо водоканалом работать и с УПЖХ. И надо КОС построить. Вы слышите за сегодня же о здоровье людей говорят, да? О статистике. И при этом моя ферма находится прямо у свалки. И все это вижу. Поэтому администрация нашего района, строительство КОС
И закрытие свалки, этот вопрос должен быть приоритетным. По свалке вы, как муниципалитет, выбираете оператора. Но здесь республиканцы и якутские сети с удовольствием придут. Это выручка. Но вы муниципалитет сами должны создать. Зачем кусок хлеба выручки вы какому-то республиканскому предприятию отдаете? Вы создаваете ООО, будьте сами учредителем и создавайте, потому что не только в Актёмск-Чапаево вот эта свалка проблема, по всему району. Это вопросы решаемые. И это надо быстро решать, потому что даже я как фермер летом боюсь выпускать своих телят и бычков. Я боюсь за их здоровье. И когда я вижу, что эта фекальная машина там сливаются, я еще боюсь за качество мяса. Поэтому, и так как я был директором нашего филиала АГАТУ, 3 года назад, Олег Валерьевич, этот вопрос под санкцию я ставил вам, мы с вами встречались, и официально даже все письма отправляли. Прошло 3 года, до сих пор не решено. Поэтому вы же чиновники, этот вопрос должны в скореньком варианте решить. До сих пор не решено. По медкабинету, согласно законам, образовательное учреждение должно иметь медкабинет. Это вопрос я тоже понимал 3 года назад. К сожалению, сегодня не решены этот вопрос. Спасибо. Текталлах, тактаннален, улахтак. Бүгін бие, не, Господа Чотын, Олег Валерьевич, Анатолий Петрович, Сартарта, Яннарым. Еттебет, онатын чақчы, өктем, иннеге хайтида баран ерін, улус, итеме поддержка берен, он не кетер Александр Николаевич, он не хедер, улус администрациятын, он депутаттар кетер күрүләрінен, ол улахан не хедерді, өктем, хайтида кегіжаға аман ерін, бар қарақтарына көрі. Маннатон хамы сүрінер оқыттек бейбі доктамнар олады. Бұл улуска бір улахан бастықы месте араға тұрары бұлға. Үлі местетін занимайдағынан хамнасталы госбюджет, әбетер орта дойды туризм, оны бірік мәңгісі. Оны бірік мәңі бейгі дүглелақ, бейгі дүг Елабаттау учреждениялар нәхилек була. Ол ендағаны аджақай сүді күттік тағаны тәрінақтық бұл ответ тәрелетінде. Оны мен нәхилегім жөні чақчы дағаны бар вопростары әттілер. Қолы бұра мен екі вопросқа білімнеме деп болдақыны. Уже әтен әппиетін ұлыды. Бұл олық чақчы жүгәй бұл олы қайдан әрі бейі түмшілі ақылды. Манна бейірі мен күттік әтен ағырым надалақ. Бұл бағылық Александр Николаевич күттік. Вопроска бейірен тұрыр. Манна мен ұста күтті бәймәйме арый хавақта қебігітінен адвокатураға онна прокуратура специалистелер кәпсеті ғырып дебітім. Адда была нахтык комиссионерка, комиссию кохабитин, и те отписка була, когда юридическая амысся, так манна кене экер. Билеген дела искоханы билдивәкен, и те Олег Валерьевич Петекуттук, бу варбаланыр, онна маннык статьяға әппеткен чөптен. Аны ол статьявы 2-3 жарта, оны тағыры таға олын тақайата болары білдівәр. Онан күттік әтәкәдірі бігі, Илибетін көмі өттігер морально дағаны, әбәтер күттігіндігі көрдігі де күттік құруямыд, бұл процесс бірәмітер дилет яппетер нады. Онтан әтпетінен сәптінен, потому что күттік білін яппетін нады, бұл ұстақта
бәне хабаллы нәһилек муниципальный государственный специалитет бәдигер полномочия доғыла аны бабар қая қачет киричери доғыла ондан доғыттан спокойнатан статья қайдигер процесс киллерден онан баратта улахан дуғанастақ ке территория такычык этәгедри бихе конституция бит онда уста бихе кене бихе хама бахо комиссар бит вот онан ча да онне бүтәһе кача диба просто уйдабы бу алек бит орто дуга маркет мағын итинне төһәкен хабарнак бу эркәне қочатын ордубут әтә гүлтә оғыруата ол толыру аға жирен эргеңе ұзылдар бе атындық атар онна иннігітен үлі ғадерісі кейіне да үлі үшуәдік итнемін үлеләспік кеге бұғытынан баратын жақчы әдәфет әдәппәр onun yüzbeşlerinin önlerine. İlker toxoydum inne oloqtaq atılırken ton условияны бери турur боппут onu bilgin çöpçü eti parasını kaygarın gıttatan keşeden biri bu eheti gidin arıga atıytın soğuk utan killerbetin tuğlar ondan bu oloqtaq jon beye produksiyanın atılırın utan ne turursak put sen Николай Андреевич алса Бармыгин Николай Андреевич Темин, Саха Республиканың бастығы президенті Михаил Фимович Николаев аппаратыгар үлеләбетім үз сылы болды. Онын тон бұл нетігер улус бағылығын отчеты нар онлайн болар еті. Онын тон бір сылғы Москваттан бұғатчы Михаил Фимович Холбанын Олег Валерьевич Чырағын қайтығын тұрардақ. Онын тон оны тылатын еген. Онтон болағына бұғырыға очно боларынан севестен бәхә кеге кәстән лүті. Оны болағына Антон Михаил Фимович Михаил болағына тоқ дебіті. Жоңғыр тұғытерген олық үшігендік толкуйда дейін задание бербіті. Онтон болағына мен әхеқам аны әтекпен боларам. Михаил Фимович нар бұ түрәбіт төлбетін өктім нәхілеген тұғынан нар толкүйдігілер. Еті әлбәқті әтілі бет балыға бұпырғығар бұлырын хайын Саха Республикатын дұрубиетін министрін Афанасьева Еленаны тағаран маңна мұнияқтар ехілуді. Өкті. Ұмайға. Онда балағына бұ өйдергі күрдік бұлырын республика сөз сылы толбыт күнін мұсыстар сүрбәхетті жиғылаға әте Малай Академия наук бары өктім нәхіленетін кетірі бірге түмсөммет Михаил Фимовичтен белет әбіппет. Оннан тұн мен олақ ес сүрек біттен өктім нәхілеген олақта ұқтырыр мақтыным әте әте нағай үшігей қор тірiyengет. Әлбәқ бай ке күттан онна кәләңет Қаңла сұлуын кейімнен онына мақталыр етін толырбы күтігар мақтан әкмен бағар. Оннан тон бұл тоққа орто дайдуға болбыт клип ұстутығар Қаңла сұлуыттан ағыз сүрчеке кейі мұстан бары сақалы таңастақ мақталыр етін ұллан ұғылуы күт әметі республика историятыға кейлер әлдәқайдақ уникальный дело. Оннан мен білер сұрық таварыстарым болағына кәкке таварыстар дәргәті оқ тиенлереген баста кәрәттен турадылығынығы тегіндендер олығын видеоға көстіме тәқпет дейір жонлар әлбәқтер. Оннан бола көрдіққа бұл өктемдер үгістері бұры үші айы сәбірлі үші айы таңастақ олық иннекі көнгө тураларын көрі киясынлар наачу екіліп. Оннан сүріқтен ете де сәтінне үйуын үш жиғылатыр Михаил Фимович түрәбі күнігер анамыд болбута. Ол мұнияқ наға үшейдегі асқыты
Вот, ну валлагана баратын мен өтеше ол тағынан блогерлерімдің Себастьян баратын видео улан Қаян Михайловичка көрдірбітіп. Вот бүгінгі мұння қаметі видео ұлла тұрар онан YouTube-ка мен тақсыға. Оның валлагана кім бағалақ тон онына кейрен көренсін. Атак меха вала алтан артынша подписчик тақпын хен жонлар көрерлер. Вот оның валлагана тугут этиякпен багарар. Михайлов имеш бу нехле балоктактарга этиям багарар. Кини баллагына бастакынна бу Олег Валерьевич бастан хурибута Илдарханга Михайлов имеш заданиятан сургу. Онтон бала Михайлов имеш кететия маран бәйнататтан хурибута. Олихим баллагына билген те сокон барыла беленненне территория экономического развития ден. Онон баллагына бу эркәне хочотугар олугуран бизнесінен әріктанық бағалақ жоңға чепчетилері келер әртуғынан саңа закон барыла бәлемнен тұрар. Ол болағына табылымнағына ил түменге бұл бастықы квартал, бүтегер 2 квартал сағалынытығар ұлынылықта. Оның болағына бұл депутатығар Дмитрий Семеновка көрдігі тебет қаңылас депутаттары бары түрден ити сокон барылын үйілері. Вот, онна болағына 2 тугаден Михайлов имеш идеята орто доход тағымнақ нәхлекте. Село среднего дохода ден тоқтақ саңа проекта. Оны болағына кене өктім қолыбыр бұғытынан республикаға ұлан нәхленеті орто доходтанарын қайдара қачыйы қайын ден. Әтиләқ онтын Михайлов имеш көрітінен орто доходтен республика 2 минимальный дохода bir kişiye uyayı kederin teriye kayındı. Олаты болағына биді кихи дохода 6-2 тыңынчалық бой болып тақпи. Оның болағына, онтон, конечно, кумағынан республикаға статистика әдерінен орты доход 100 тыңынчаттан тақылдар атты. Ол гынамаран бейіртон онық бол батаған бары чолкерлік білевет. Онтон болағына Михайлов имеш әтер бұл өктім нейлеген олықтақтыра бары онлық 6-10 тыңынча доходтақ болықтақтыр. Қаз бірді жекерген кейтігер. Onun bolağına yine jakay ürdük plankanı turur bilirge kurduk. Onun bolağına ki sana zakon barıla kirerine Sivas'tan onunla bu manna kolubur terilteler egin elbekter onunla eti biznes turursa jonlar bağlar öttemge. Onun bolağına bu ehi bağıt kolubur aktivnaskit ürdağıtağına bağıt turursa vatakıtına bağıt sübbetakıtına köpetakıtına kolubur bola kim dağına ehiqa 6-10 тыңынчаны ыяйы түңете болат. Олейін болағына те Михайлов имеш етитігер олауыран бұл манна бей улус жағалты тыңгітірі өлелі әлі бұд. Оны болағына бұл өктім нәйлеген олықтақтырын барғытын, еті үліға күттіғарғытын көрді өбіт, онына үңгірауд. Онын болағына өктім бұлгүтчі орты доходтақ нәйлек боларын туғар бары bir somoga kurduk kişi kayın. Территория экономического развития долины Арканы был село среднего дохода, село среднего достатка. Эти проекты был охотники, Михаил Бәте, этнен хамнан был бегитен мейдир, bu barta ehgitten olukta jonto demeye tutulukta. Bu anda ehgitten atın kimde gelen ülemestin teriyi soğuk производственный жарканы soğuk. Onun bu kavalısta bu kirer proyektlerge kirer bu hukun barla kulvara ıllar tükediğerine bu beyaz tepşeyseniz de olun jön sergede buldun beyaz turulha neme üledige hamdirge bilenne olukudunlar. Olukta küllelerden lidere üçüge ütü tümük var bulacağını. Üddü tustağı buduna dignen sürde elbek eder iççatlar bağlar, urbaniyetler bağlar, kolura olur digin bana bu ekkeni koçotugar eti urban egetten jarıklar tügenleri ötülmehine var mi ütü tümükler var bulukları yiyip bügerler. Sen tümüklü de
Че, хвастовлар өттен елген лақтавақтара, бары бұл тоқсойны тамарат тымдыйты нарсыбаккар екенен, кіртіді бұл кітер барыға мақталдың білдерімен сүйіс уан ағыз кей екенен. Кіртідіңді не, бұның барыға мақтал, үйгіл, жүгей сылға, қыректі үшігей керді екеуіне қалдың, бары сеген болын, онықты бары бір соңғы, бір түмші болын, өттен нелепіл ұлысқы сәйдер төңірінде қайын. Бұй болады.